ngwana so ke le bohle jolo ka ona le nna mona wa tsore ke na le moshane sukeno wa mona butio ke na le yena inwa wena ngwana mme wa mona butio ke na le yena ke kopana le yena ha ke tswa botshabelo hona jwale wa nthiba ke qaba monnenwa ke qaba monnenwa ha nthiba o re ntate Thuso sa nggopola na ke ngwana hao ke ra mona ke sa o hopola man ke monnenwa are entate man e re ko hopotsa re kile ka tla wena ke tlo kopa ntho itseng hana no tlo kopang ha no tla ho nna qaba ntate Motaung ke lebo hore hono lo ngata fela hono lo le fifi fela mara ila hanka ke ila ra ke kena kontoro ya ka ra hana chance hanka ka fela ka ko ngwana mme ke mnate be ke re ka ke hopola ke la ka fa file ene tsere mosebetsi wa ka fela yeah pictures yes sa rona ne ke jala ing since from 2014 in South Varsity lo ya di all over the place ke mo ntse ke sebetsa teng go rona ne ke tsa production mara ha ifitla ka o bona la motho na hloka push itse fela ka ba ka fumana monyetla gore ke gone go kopana le wena ke nkile nako se papadi go bontate Motaung ai o nkile nako mpatla ke kaila ka 2020 ka covid 20 o tsomana le nna ke ntse ke jala ke re ke batla go smart ha o le smart ke gona ke rekisa ke na di record tse reg tsa go se nna ke rekisa go shopo e di shopong kwana be ke re once an ka etsa track record ya go 3 months ila ntate Motaung a ka tlo bona fela ya man luckily ka ba ka gona go fumana monyetla kopanelo yena yes ntate Motaung se ke le ka scope ha go hopola ne ke le ka ntorong ya ine le ka match ke hopola ke tata go rekisa fresh maize mo ila gona mfa di sele se ke gona go traveler wa ke ne ke tlo noka so ke khothatsa le batho ha ba tla ntho ya khona we batle kokote yana o ska ba arrogant ka pola wa fihla ona wa re o kopa trekere wa re o kopa dintho tse o tla sebetsa ka tsona ka o tshepisa ha ke sa hopola ke le ka rona ka re tswa botsamaya a wa bua tsengata o la file ya ha monna ke ha ke sa hopola la ke ntate mang e ke tla bua le wa re o tla efa le tu ibile bekeng ene la Bethlehem ka nnete be ke sala ke tshepile ka nnete mara se o la se bua fela ho itse file ke isitse tsa go tsama fodi ka nnete ka bolella le tona ntate sa ke mkwena ka re ke na le motho a motjha mane a tswang university ba re ke qaba wa Thabantsho o kopa trekere mme ke a o kopa saki a ke o thuse monneno a o rekela trekere ha ikona go re o reketse modern a o banna o la rekela trekere ine le ka di 14 tsa July yes lefapha le ntate la ntho eke 2023 yes ka ifitla trekere ha re go ifitlile thuthe mo ke sebeletsang teng go re ho no sna next ifitletse le tswatla re ha ine fitla tractor ka nnete ke ka bona mohau le trust eno ntate Saki le premier ba hao ba ka fa this young man a tractor most not any infrastructure about payona it's not anything it's not diesel it's not nix it's not equipment it's all of them I was over happy I was more than happy ka yona so ka batho banale onale negative part no positive ho mamela bophelong etsa tjena negative tshwantse be teng ha negative le teng kona ntho a di sebetsa o tla sebetsa ka thata ya ntho e negative part eo e sebeditse bona o kae jwale o ntwetsa tabengwe monate ba o rekela le vene go ka ho le teteta negative part e ba ha le tona muso fana ka trekere sna diesel sna next hana le tratana next motho mara even loro what they are doing yes yeah tractor in the that July fukela ka December ke la ka sebedisa la ke tsama di village mona ke thusa batho ba loadela bodi ke na go ena ya bo winter ne ba thusa go loada body parts jwalo ya generate around 25k so that maybe 10 ila service for operations tsa diesel then the rest like portion e ngo ka ke lapa ilaka ja another portion ka reka fence wire instead of ke ntate le tona ke batla trata well ke la ka wa reka trata wa campel ka yona just na next tractor is na next go pula fela kickstart ka ke la ka tlatswa ke mo wa le loko ka 500 rand isa le kile monna botle bo boka the 2024 January le tona ka tsa ntse tse dintse tsa tsego ka dimension tools ya tractor ne ko fela aba etsa le diesel aba no man wa shota one you are the farmer because are wa short we are a farmer a modimo
aba ka nngwe tla ka 4-wheel drive a petsa ka mahindra o betsa ke ane ke a betsa ke ane ke shebile ke ele wena ngwaneso ke ane moshimane o palama 4x4 ibitsa V6 ene ya kena diretse o ibitsa V6 ke ane monnenwa e ke buang le ena ka jeno qaba enwa ene ke buang nela ka jeno o mmona mmo o ile a kena officing alla a bile a tswa operation tsabe ya o ne sa utlwi hantle ke o lwantsha ke re ke se buile nna o retse ka tiba wa kopa tshwarelo wa re ntate Motaung ke kopa tshwarelo ntwe ke tletse mona engwe fela ke kopa o nthuse ke phahame trekere be teng ke lo sebetsa polasing ke mo leboa sa ke mkwena sa ke monna ke o leboa mkwena ke o leboa mshaneso ka lefapha la hao hore ha kile ka bua le wena ra bua ditaba ke mona moshimane na le trekere jwale o entse tse fetang tseno ke mona o mo reketse le 4x4 ibile ke bone le metsi yana ke bone ba ba ntse ba drilla metsi no ba drilla metsi plasimo ngwane se ntshware ka letso modimo o hlononofatse tsama o etse kgweba o be kgolo hlompha mosadi wa hao wa bona ke a bona ona le mosadi le bana hlompha mosadi wa hao e ska ra so etsa di milioni ya bataba ke bona o etsa mehlolo hlompha mosadi wa hao o rate bana ba hao ba batle bana ke ba bone ba batle ke moshimane le ngwanana o hlomphe mosadi ya o sebetse ka thata o ske wa lwana le mosadi wa hao o mo hlomphe o tla o thusa mosadi ona hore o phame le go feta mona sheba ngwane ntse ke le hae la penne ke tswa boloka botshabelo hona le mo ke yang teng mme ke a leboa ha o ile wa nkgopotsa hore ntate Thuso ke ngwana hao o ile wa nthusa re tlabela re kopane ke atla thabantšhu mo polasing ke tlo nwa tee fa ha ke batle le sente ya hao ke kopa fela tee modimo o etse hantle modimo o hlononofatse ka nnete ga o hloka modern bisa go pola ka sa university kwa nana motivational speaker mong a re bacha we are the energy waiting to be released. There is a lot more than what you see. Yeah. There is a lot in that. Ke a o leboa ntate wa ka ke utlwile hona jwale o nthapeletse hore modimo a nketse hantle ke a amohela modimo tla nketsa hantle ke amohetse moshimane wa ka ke a leboa baya dankie ek waardeer dit ke a leboa ngwaneso dankie ngwana mme ke o le vene ya hae mono entle haholo ke eno ya mahindra e banna bo saki ba sebetsa bana sa ke monna ho hotle jwang ke motho go ha qaba moshimane ona go pola go kokotela monna ke re he banna moshimane o teng wa qaba mane o tswaetsa operation mo thuseng wa re Motaung moshimane o tla gona ka ro tla gona vene ya hae ke no moshimane o na le vene ka jeno monna ke na veneng ya o tsamaye ka khotso modimo o etse hantle ke tla dula ke go rapella hore place ya o e be kgolo e hole be hole o a sebetsa morahao 13 years o driver tracker ngwanaka sebetsa ntle le ntate o mo hlomphe o tla papa o hlomphe ntate wa ba le o mo rate haholo le sebetse le phame modimo tlo mo phamisa ntate wa ba utlwa boy ntate wa o tlo ba a multi-millionaire tlo ba le tšhelete ntate wa hlomphe ntate utlwa papa bye my boy bye ngwanaka ke a leboa ye monna qaba o hlomphe mfumadi wa hao o rate mfumadi wa hao o hudiseditse bana dankie bye ngwaneso ra leboa